di kokon juju di perto sarunga tua ni iboto namio. Jadi ada ni. Lanjut. Saron nami mak dia mula sudi. Nunga takas binegi nak kini. Nunga gabi marni marnono oh di iboto namio. Marsahat berpinopar 170 halak 170 halak baru ono siap tahu jadi alani ang baru mot sada bahasa di Tuhan don irak pula gudang behonon nami ang baru balgat yang di sopo balgat yang di rumah gumagawi boto nanon sayu gabi mahamu tujuan no akka pinopar na tutur aja nami jadi ope ang baru neng Roma tu kami mga dasi boto nami on asal tu kami so gudang nami alay sa tawi matulang raja nami raja bulo bolo tu kami pe Roma dapat tu kamu na raja nami uli marohamu na sino putih jadi bahasa ni pada serama hamuna tu soni mah kalau tu soni penon navoi terbain kita sian tuan ni baru surat Malela las marohani hamuna las marohani tordimuna buti masak kita baru surat Malela terpasahat atulungan muna leh hari sapor-por mola tema itu lima di pertuak ni hukum namion kalau kami itu siap pungan ni borbor merata marsada anak boru do di DBRT mola tumpe no boru senang aku mengiba dua nuaing lima sonon oktu diesel sono pekarisa na masuk hubungan di borbor merata marsada mo tumpe sara no boruku neras pasahaton nami tuamuna dengan naulima si jalomna ima jong atasan pungon di borbor merata marsada anak bondokas saat kamu itu hari Saporas di hamu perhubes nami asatong tertapatupa kan mulai tema di Tuhan mulai tema di penguatan sadarion ala dinggado ulaton di pertuat nina tuaton rodo hami yakang kumpulan ina kumpulan boras si jule tua kang pugisel ala do hami yakang marawut ni roa di pertuan ni inong ton songoni pe yakang haron nami las marham osia dor surat tar makangon buti mahata siak kami baita beama ma jamu ko dangta armatua ni itoan na tuaton las songoni lo hami baru surat Malelas pungusude akari sarisan Mangidu kami tomata mertua di bata asal dia dilihat di hamuna akatur di pikiran laho pataruhon itu tuon tu pada dia satu kini sangkiat pada dia di hamuna so nadok tua berganting rumah berganting sombong lu gawe nakta itu adalah surba tuon so kobe mau peperakan apa remba tutu asal naik permusim kami asal banotor hamnya kaburu biso doa akarisan Seatur mula-mula ini seperti seatur mula topa. Bagaimana mula-mula berubah masuk-masuk.
ngami sonari pia mengaliap mahami lapas hato sidungai badama makota mengalati las padu udang mak tu kota kasatan ya. Akalayak yang anak tubuh atar mabung tubuh supasang pemanya mata nama tua di mata asa anggi atong makahulas nero hari pujian nila tua ka ari nanang ro taringot di haronami dilancian adong di sia durong si sudi nami doon nunga nakas tinatanon dia ka ari naksakni yang dia ma sampai tu kurason benon ni hamuna ni hasutonon tua ka ari nanang ro asa permohonan kami masuk di dokter ni akan ini dua balgain na keng rumah balgan tiang kesopo nunga gabe na tua satu na saung batua ga dia mah muatong akta yang aku nanau batu tu asa bintang naru miris mah tua puna sumoro anak petong di hari riris di paparan ini tua kair naneng ro doho buru petong laus petong asa atau karupang mapa tu butuh kadurati di batu horbu nang hamu sadu na paparan nila tuon lagi yun pauku satu amu tu nama ini satu nama tutu jadi sona amang parmusik nami aray so ngonon amang bolo tu mangidogon tak kamu non ba bolo tu kami penaromat dapat tu kamu las marohani hamu nak kena tutu nami ate gadoy majalah orang jadi sonari hupasata mi ma semedia si dua ni lansia narong di sia juron ba Sumanima, bukan Jalohita, sialan siya. Sumani dihita asuhuton asalaw hita matapot to nakana dua asa mga dihita. Jadi langsung ini mamang dihamu par musik nami. Ala musik kopa mi dison kumpulan lansia dengan saulau di na dua nang saul matuaon badang ma bodang mulai los padu budang matu kotak sopa-sopai. Gabi masalah horas bunga diuruh hamamang Panginoon namin kaya mga kodang lihat di asalia panggabian lihat parhorasan situ paon yang mata nama tua di bata di bonan ni Yesus kaya kanu katusi marga berutang ada pemata dan las personnya yang una anang bonanya sulon
Sidorong nami sadaro hamuna dinau kesidikun ari-ari ng iwarakon. Mohon at pagalian ng katahanasan ng magulang di kalawamu dung marunong ng iwarakon. Lima piyok kamu juga sa rohamuna siang dengan pasiyang molosokon pusat. Okay. Dari mana ada umat penasar hanami dihamuak kana tuan di satu puluh kahipasan tapi kita saluhna tuke somonon situasi ni alam sidok maudate mahita di sudi paben ni dibata bunga disok kami doang sa parhudul sakay doruan dohot habar balok sila dohan dohot poki dohot habar bius na dong si tubo si pariksa bungan jadi kami mau diate madohonon namin di hamubonan ni hasuhuton dinong busur kami mangan mahat menaman lopan nok pinatupa muna nok tarpangan kami sa do nanutang muna mau di ate madidegata na mga lusada diro hadihamu bonan ni Jesuhuton ang giya matuzon na nariona sa bartad sa kunadiyan na si Patulo Sumudanan bersikap hadihamu bonan ni Jesuhuton sa paso-paso na naman tanaman tuwa degata sinur makapinahan muna tiyong gabi manak ngakanan ni uda muna Marsiala betutu di persaur na tuwa minat tulang nami manak inanami na tuwa muna di bagas at tikyong takas sa mga binereng dinong atar di halaman na bidang di lulod na gudang namun dinamor muna lao pabuahon tuwa na adong siyadbi sa nawelu karita Tadi sudah mulai nak ada tradisi
Turut kami berduka cita di Palmoding ini Lumon. Di sian kami dongan ni akang dia do pugisen. Sian terus ni rohatla mau taba ini senari pasahadon nami do Tuhan kita. Batu susah dia pe nasar baik kami sian parari Kamis. Balas maroham na majalo. Pugi masian kami parari Kamis. Tima. Dia bernuai, lapor pasal nami, karena pun anak kita, jadi lasmarwan ibadah guna, lasmarwan itu cuma sakal temannya. Saya melihat tapi lagi bulan lalu, dari lasmarwan berjauh, bulan Nario, bulan Mamu, yang meriam lagi masuk. Di perjalanan kita dulu. Kemudian beliau kepada kami langsung merawani abang buruh ini, Pak. Mas kamu kasih saya welcome. Sipul beruca di mana pasangan ada ngaku aku kaya nak pernah itu hari akan bulan-bulan sore waktu jajan di hutan alani siapkan dak saja di hata sudah nami orang hata panak pun nama alangan sana kaningan berulang-ulang ada patu-patu ada kuda dia akka nak dongat tubuh dongat sahuta dulu bilang akan udah alani kehonom masuk dari rokon ni hata ni ada dua harapangan ni ada tuhuta berdatu ada tujaru hata pasu-pasu penggabian nan ni leon dia akan udah puna aku mai hamu mai maktongan tujaru tutu jadi saat itu rumah satu bagian ni kejaras nunga sahat udah jur sudah sorak kita sehari buruan saya saat mawak kapinapar ni imoto namion paggabian sela orang sorat jadi soni mah hata kapon siap kami udah putima jadi soni mah asa merdu sirohama mahu parsangabi kami dihamuna raja na tua-tua raja di paradatan nahu hormati kami laus songoni manang dihamuna raja ni donga sahuta ni hula-hula nami nomor sangapon di bagasan tikyo songoni manang dihamuna hu hormati kami amanami inanami siat tonga-tonga ni huriai nang parhalado ni hurian itu harta rumobi ma dihamuna nahu hormati kami, nahu marsangapi kami hula-hula nami mulai sian hula-hula pergijang satu hula-hula partoru molo besokola risku guari kami amag raja inak sori pada juara natorok naliat nalolo nunga ris hamu mangalehon pasu gabe pasu horas tuhami sudah pinok parni dainang nasaur matua napa baru bon sialani takas mado honon nami atas nama peparan di dainang nasaur matuhon siap boru mau lihat godang madi pasahat rohanami tuhamuna saluhutna raja nahu pas tengah bihami asa simpulan nami mason hatari na tua-tua
di pangapuan nami ang giat na lom rohani dewata mangalehon hasasahat ni hagabion hamoraon hasangapon dot sadani rohani hami sudah peparan ni dainang nasaun matuaon dorong nami mga raja hasa turtu main na duhur tio innalhoke sudah hata pasu gawe pasu horas napi nasuhat ni hamu hula-hula nami amat parada sayunang mamuba sayunang mamose songoni pangapuat jak kami boru muaik perada nami asa takas dihita panggabiak perhorasani pasaat kami matuhang melihat mah di hamuna berada na hotak kami sumuni ng raja ni Bulu doon akas itu na toro umuwi mari hamuna hula-hula nami sumajutak suri matahe nasa hula-hula nami naro doko dulu nami igagasan sa layo kung di hamutalo rohan nami do dengar bahasa di bata namarorot kami namarorot kita siya na muka sa hatun na nang mangudungi igagasan tikyol dan ala ni gugo nami amang alay mga debata do napasahato ni tusuri po para din na tuto lumoy ng tuwang ng paglulan namin buhay hamuragan niyang nilakas at bagas mo nabi ro madaboton ima di pagkaw ni dahil nang dumulo marujung dulo tusuri na sa loob na di hamuna agka hula-hula namin nung mamalaliit kang matukata siyang hula-hula parkitang sa hati hula-hula patoro risongon naman naro nusorsongon naman wani hatapaso hatagabi na pinasahak mo na to kami yanak ko ni natuto na miyon asasandok ka di upamanohonon tutumin na duhut-duhut na lote hatapaso hatagabi na pinasahak mo na to kami yanak ko ni natuto sayo nang mamubas, sayo nang mamusik matutukan madulat-dulat na madulat-dulat siya batu dulat-dulat lebi na tutabu-tabu hatagabi hata horas hata pas na pinasahak mo na to kami suri ko pakanin na to apun namin may hot mark to madijago sa masulu sa patubot niya nga sa noay kulaon pasal boto ni inanam yun sa maapot na panggabihan sumoni mana magkorasan sumoni mana tapangapog sa kampo na nalutong mula tayo. Jadi ala sanggul-sanggulot tu guru nami okay dia topi o matua ko popola pahati menduksong sa topi na matua mangulunit ni oy dong ngabuhi ra oh ngabuhi na o matua popola yung guru di guru na Ay kang may dete, nomor sa pusya, mampamusik magkuro.
mau paborhatun na 2 tahun tuinganan paksakot kinani Jumolo Mahita Marete nomor 275 ayat 1 tapatud. Gowarni debata ama, dohot gowarni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tot di porbadia, amin. Nunga terbodut hamatean tu bagasan hamonangan, jo hamatean didi edo sorok mi, jo banuatoru didi edo hamonangan mi. Alaidu saido sorok ni hamatean dibaheni mauliante marohata tu debata nama ngalehon hamunangan tu kita marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin martangnya kita ale Tuhan debata manami na di benua gijang nunga dilehok ku anakmu Tuhan Yesus Kristus tu hamatean alani dosa nami jala di panguluhodo ibana asa dapotan hati goram dohot hanguluan kami asih maroham di kami saya jari jala apu di mahami asa nang madili kami ala naung dijuho dongan namion patu gumaha porsiaon nami jala pabenget marohan nami makirim di hanguluan sogo asa unang mangadumi kami songon naso tumadako naso marpat kirimoni Saitay timarohan nami ito ko ay hodo si pangapu jala hodo hapusan nami namar sigat tutuhodo kami sahat rodi hasusuda ni bokal nami amin taudu timarit di siya bukit di nomor 290 siya saja. Duhot dami siang debata mata nang siang anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Diham na hinahulungan di bagasan kuan nito kate Yesus Kristus. Muluhudok penuain na marjamita. Opu tumada burgon nuain tuhita sa luhut na. Buyo do kodot tara baginete nani. Magdala na sonar.
tuhasonangani jumono ganupari lam jupang tiki sian na daw wida hati uron nai idura kirimon ni rohata so kanak na kursiya kita totu di bagasan situasi si songoni inangon dohonot tabi nga sonang bimana dangadong be si paru kilota tarsingot to inangon nga puas nga mahal ang budi parmuluni nga jarang umur siya 10 taon sonari sa hala ina nga tapi anggo secara pribadi au madokon umur batasan nga nileon ni debata tujolma siyan sedamu satu ayat onomi sa citong na otak ni 120 tahun adong ko pe batasan mulutuk pe hudop ko di sa citong na adong ko pe pakirimo di kita siyan sudut kajol maon kurang gajang ko pe umur ni inang natahakolong yon marpardungod dohod tido dang tercapai dope 120 tahun manang nabo hape saya adong bo pojot ni roha lungun ni roha marsirang siyan ina na hinakulungan ni roha manang nabo hape saya adong bo lungun ni roha muna pojot ni roha muna si pata memang parmuluot totak taboto liling umur ni natua-tuai si pata ulo do kita mandokong meluja ate mulugo yalap matuhan alay dong dialap Tuhan ni lumuna do kita tangis do kita dalam mga pulihamuna lau paborhaton inang natakakolong yon tuinganan parsatok kinani kuenek dosian buku Pesalmen 27 ayat 4 dohot ayat onon songnod didok di sini ainak pe mardala nau dirura linggo manihamatean dakku habiari parmaraan ay hodo madongan yaw tokotmu dohot batahim mga kuliaw ujaha salinay ayat opati ay nang pe mardala nau dirura linggo manihamatean dakku habiari parmaraan ay hodo madongan yaw tukokmu dohot batahim mga puliaw ino pas ni rohata nakpenaw marujung inangon tuinganan kasonangan ido na sonang ibana alatonggo dijaga diramoti debatado inang natahakolong yon nakpe dirura kamatean ibana jalay dura na toktong takaporsiyay songon nanidok ni si Paulus di surat ni si Roma tuhalak Roma iba na do Tuhan ni na mangudu dohot Tuhan ni na mati sarupa do tuhata ayat onom didok si songonom tungod tahe denggan basa dohot asini roha mangihuti-hutaw sa nilingaw mangulu jaladung mula kau masuk kuma bagas ni Jakoba sadilin ni didina ngaganya si dohot kolong ni roham na di patuduho ko tu kami bahwa toktongo dijaga diramoti ho akan namat pakirimon namat akursiaw tuho garia datahe dirura ligoman ni hamati yang ibe dijaga kodo akka naporsiai posdo rohanami mulutupe jumulo inanamion alayang go inganan hasonangan nunga di baradiho di inanamion alay daktambahin sokojot marukil marsak rohani keluarga mulu ingot nasida di meme di poda di sihol dohot holong ni rohani inanasida nasa lilingon badimu-dimu nakaianako boru nasida sudina i mulo marsirang nasida marningot holong ni rohani inanasida malungon manasida alanido alitukan marhiti-hiti todi porbadiay mangula mahotu sa luhod tu keluarga poparan ni ina namina on manang didian nasida maringanan papos rohan nasida tangan-tangan namu sari onom budo nariko di akal poparan ni ina namion mauliate marohan nami jalo pasikut matuhan
Tangiang idihidik soba-soba namyon, nausobaho kami mga saon anak kakulungan ni Roham, Tuhan Yesus Kristus si palua jala si okopami. Pinuji binasanga mo Tuhan, ulat niyon rodi sa liling ni liling na. Amin. Ipasu-pasu Tuhan de batama ko, lahoruar dohot laubongon, ulat niyon rodi sa liling ni liling na. Amin. Itu mandas mereka kita. Merauda. Berapa militer? Jutak siatano do permulaan ni dagingmu mulak mai gabetano alai Tuhan debatahan nama nopaho doho Tuhan Yesus Kristus na paluahon ho siat dosa doho todi porbadia nama joho Tuhan ngoluan na sorasuda ima mangaramoti orbuk ni bakem paimaro ari parpudi
Amin. Martua do akan amate marhiti-hiti Tuhani olat nyon. Olo ni nato di iya sama radian nasida siya naka ulaon na ay namang ihutu nasida do aka naniula nasida. Amin martangnya kita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Podo debata na punahami ro di sudengo lunami. Sa ilehon mahiras ni roha di hami. Asa marlas ni roha kami pay maho Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Sa hatutangamu matot di nami dohot daging nami. Asa unang lilu kami di ujung ni ajal nami. Sa lehot di mi manugu-nugu kami asa diramoti kami. Muluhur sami ruran ni linggoman ni hamatiani. Asi maroham. Say pamasok mahami sugot tukasonangan na sundeng gani. Amin rahmat dok mahita ditang yang satu patay. Ande amanami na Indonesia, selain berbagi baru, selain maharajamu, selain menemukan ham di mana kamu semua di Banua Gijang, lewat mata sejarah manusia baru, sisa manusia kami, di dosa semua berdosa Tuhan, unang kami tuh rumah kecuali, kalau kami siap bangaku, unang benar jauh, doa kiku, biasa kamu saja diling nam. Didongani asin ni rohani tu kata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani dewata mata, dohot parsauran itu diperbadiai mahamu saluhutna. Amin. Mula dong nih. Di sini tujuh loh. Kenapa?